Reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Isano TV Official murasuzwa nanjye Boni Buranga. Reka tugaruke ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 uvuze ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Turaza kubigarukaho kandi turareba n'ubufatanye bw'u Rwanda na Kongo byemeye ko gushyira mu ngiro amasezerano ya Washington birimo kugenda buhoro bakaba babona harimo ikibazo. Reka tubigarukeho rero ku buryo burambuye mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryemeje ko riri gukoza imitwe y'intoki ku mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wegereye umupaka w'u Burundi. Uyu mujyi wa Uvira umaze igihe utekerezwaho ko ushobora gufatwa n'umutwe wa M23 ariko kuva M23 yafata Bukavu na Goma ntabwo yigeze itera intambwe ikomeye, ariko kuri iyi nshuro ngo iyi ntambwe yo gufata Uvira yaba igiye kugerwaho. Umuvugizi wungirije wa AFC M23 Dr Barinda Oscar yasobanuye ko abarwanyi ba AFC M23 bari mu misozi miremire ikikije uyu mujyi bityo ko bari hafi cyane yawo. Ati buriya iyi Uvira mwumva ni umujyi uri hakurya ya Bujumbura mu birometero nka 5 kandi kaba iri ahantu mu kibaya cy'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi ari imisozi ihanamye. Muri iyo misozi rero twe turimo mu misozi ya Uvira. Dr Barinda yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba AFC M23 basa n'abari hejuru y'umujyi wa Uvira atavuga ko bawufashe kuko bafite uburyo barwanamo, icyakora yerekana yuko isaha iyo ari yo yose bawinjira. Ati igihe nikigera tuzabibamenyesha. Ubwo AFC M23 yafataga Bukavu muri Gashyantare 2025 byari byitezwe ko bashobora kwinjira mu mujyi wa Uvira vuba cyane ariko ntibabikoze. Dr Barinda yasobanuye ko gutinda kwatewe n'imiterere y'ibice bihakikije kuko bisaba kujyayo n'amaguru. Umuvugizi wungirije w'iri huriro yagaragaje ko icyo abarwanyi babo bashyize imbere ari ukurinda umutekano w'abaturage bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, cyane cyane abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe. Abanyamurenge bamaze igihe bicwa nabo ku ruhande rwa leta, no kuvuga igisirikare cya leta FARDC, abacanshuro, abasirikare b'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo. AFC M23 ku itariki Nzeri yatangaje ko abaturage bo muri Uvira na Ituri bakomeje kwicwa kandi ko itazongera kwihanganira ubugizi bwa nabi n'ubutumwa bwacaga amarenga ko iri huriro rishobora kwinjira muri ibi bice. AFC M23 ishobora kurwanira muri uyu mujyi wa Uvira ifatanyije na Twirwaneho y'abanyamurenge nayo yaje kwiyunga kuri M23 bakajya muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Ibitero bya za drone bimaze igihe byibasira abaturage bo mu Minembwe no mu nkengero zaho, ahari byaba bigiye guhagarara mu gihe M23 yakubahiriza ibyo yemereye abaturage ndetse n'imbuzi ya nyuma iherutse gutanga. Gusa uyu mujyi wa Uvira ushobora kuberamo intambara ikomeye cyane kubera yuko urimo ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonerakure baje gufasha igisirikare cya Kongo na Wazalendo kugira ngo bareko batinsura M23 kuko bazi neza ko M23 iramutse batsinze basubira iwabo i Burundi kandi gahunda zabajyanye muri Kongo baba batazirangije. Ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kubera impamvu ebyiri. Hari kuba zirwanya umutwe urwanya igihugu cy'u Burundi, ubuyobozi bwacyo ukaba uburwanya n'umutwe witwa Red Tabara. Icyakora nanone ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo mu bijyanye no gutabarana, aho perezida w'u Burundi yemeranyije n'uwa Kongo ko bagomba kujya batabarana ndetse hakaba harabayeho gufatanya muri intambara yo kurwanya umutwe wa M23 kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho hose aho FARDC igisirikare cya Kongo cyatsindiwe n'ingabo z'u Burundi zarahatsindiwe bikomeye.
bikomeye. Barifuza rero kurwana inkundura muri uyu mujyi kugira ngo biheshe ishema, bakumire abo ba Red Tabara bashobora guturuka muri Kivu y'Amajyepfo bajya guhirika ubutegetsi mu Burundi, ariko nanone babe bakwerekana ko bashyigikiye igihugu cya Kongo muri iyi ntambara, dore yuko Kongo yayitanzemo amafaranga menshi kubifuza kubafasha kurwanya M23. Hari n'ikindi kibazo ariko cy'ingengabitekerezo y'ivangura, aho bamwe bafata umutwe wa M23 nk'umutwe ushingiye ku bwoko bw'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, bityo rero abahezanguni bifuza kurimbura abatutsi baturutse muri Kongo cyangwa mu Burundi, abo ngabo bakaba bose bakwifuza ko batsinda M23 ntibashe gufata uwo mujyi cyangwa ibindi bice bitandukanye. Icyakora kuvuga ko uyu mutwe ari uwabo mu bwoko bw'abatutsi gusa no kubeshya, kubera yuko amoko atandukanye yagiye yinjira muri uyu mutwe wa M23, nubwo uyu mutwe watangiye mu by'ukuri uharanira kugaruza uburenganzira bw'abo mu bwoko bw'abatutsi bahohotewe igihe kinini bakicwa, abandi bagahunga igihugu cyabo, ariko impamvu barwanira yaje kumvikana ku buryo amoko menshi yamaze kwinjira muri iki gisirikare cya M23. Ni mu gihe u Rwanda na Kongo byemera ko gushyira mu ngiro amasezerano ya Washington biherutse gusinya birimo kugenda gahoro. Mu nama ya kabiri yahuje intumwa z'u Rwanda, Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo n'Ubumwe bwa Afurika yo kureba kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, abayitabiriye bemeye kwishyirwa mu bikorwa ryayo ririmo kugenda gahoro nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ayo masezerano yashyizweho umukono tariki 27 Kamena uyu mwaka, akubiye mu ngingo 9 nkuru zirimo kutavogera ubusugire bwa Kongo n'ubw'u Rwanda no guhagarika imirwano, guhagarika ndetse no kuvana ingabo mu bikorwa uburyo buhuriweho bwo kurandura umutwe wa FDLR no guhagarika ubufasha bwa leta kuri uwo mutwe hamwe no gucyura impunzi. Iyi nama rero yemeje ko hari ukugenda buhoro mu gushyira mu ngiro zimwe mu ngingo z'aya masezerano, ko mu biganiro by'inama hibanzwe ku gukemura ibibazo bituma ibyo bitaba, birimo imirwano ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko itangazo rya Leta y'Amerika ribivuga. Muri iyi nama kandi Leta y'u Rwanda n'iya Kongo zongeye gushimangira ubushake bwazo mu kwihutisha gucyura impunzi nk'uko zabyiyemeje mu nama yahuje izi leta n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi mu kwezi gushize. Abitabiriye iyi nama bashimye ko hari inama igiye guterana y'urwego rw'umutekano ruhuriweho Joint Security Coordination Mechanism rwo kwihutisha imihate yo kurandura umutwe wa FDLR no kwihutisha ko u Rwanda rwakuraho ingamba zarwo zo kwirinda. Leta ya Kinshasa, umuryango w'abibumbye n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba bavuga ko ngo u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi muri Kongo gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda ikabihakana, ikavuga gusa ko yafashe ingamba zo kwirinda. Ni mu gihe i Doha muri iyi nama intumwa za leta ya Qatar zabwiye abayirimo amakuru y'uko ibiganiro bya Doha hagati ya M23 na leta ya Kinshasa byifashe mu buryo bumwe, zivuga ko ibyo biganiro ari ingenzi cyane ku kugera ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntirivuga birambuye ayo makuru yatanzwe, hakaba hari impungenge ko ibi biganiro bitazagera ku ntego. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko amakuru yamenye ari uko impande zombi i Doha zisa n'izananiwe gutera intambwe ifatika mu biganiro biganisha ku masezerano y'amahoro nyuma y'ibyumweru hafi 3 babisubiyemo. RFI ivuga ko impande zombi zaheze ku ngingo yo kugiriranira icyizere, by'umwihariko ingingo ikomeye yo kurekura imfungwa ku mpande zombi ikaba itumvikanwaho. Mu gihe AFCM 23 ivuga ko hari abarenga 700 bagomba kurekurwa na Kinshasa, hakabanza gusuzuma intonde z'amazina yabo zikemezwa n'impande zombi. Kinshasa nayo ivuga ko hari abasirikare banenga 300 mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bafunzwe na AFCM 23 bagomba kurekurwa. Impande zombi zigomba kubanza kumvikana kuri ingingo hamwe n'izindi mbere yo gukomeza ibiganiro. Muri iyi nama rero u Rwanda na Kongo byongeye gushimangira ubushake bwabo mu gufasha ngo ibiganiro bya Doha bitanga umusaruro, ndetse impande zombi ziyemeza gushyiraho umuyoboro tekinike w'ubutasi n'igisirikare wo gusangira amakuru ya nama izabera i Doha nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibivuga.
leta ya Donald Trump yashyize umuhate mu guhuza u Rwanda na Kongo ngo haboneke amahoro mu kwizera ko abashoramari bo muri Amerika bazashora imari yabo mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Naha rero nsoreje ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane mwese mwari mugikurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Batarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze namwe ndabashimira. Musangize ibi biganiro abantu benshi batandukanye, mukande like, mukunde ibyo tubagezaho kandi muduhe ibitekerezo byanyu. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, reka mbifurize weekend nziza.